Halo semuanya, kita balik lagi di channel gua ya kan. Kita mainin lagi game nih. Cuman gua nggak tahu nih copyright apa enggak. Jadi nanti kalau misalkan copyright itu bakal nggak ada suara videonya ya di YouTube ya. Karena ya copyright YouTube ribet lah ya. Nah tapi gue usahain nih, gue nggak kena copyright karena ya ada trik-triknya lah. Jadi kalau suaranya agak nggak enak didengar atau ya pecah-pecah gitu, ya, mohon maaf ini trik adalah trik gua gitu loh. Jadi ya udah kita lanjutin, kita mainin Digimon Adventure PSP. Let's go. Ini katanya nih game ceritanya sama kayak animenya. Ini gue cari yang full Inggris ya. Tapi nggak tahu ya, ini udah full English patch belum ya? Wah, what's up? Weh, ada WhatsApp. Gue maininnya di HP soalnya. Jadi tuh di sini tuh ceritanya ada beberapa anak lah yang lagi kemah gitu ya, dari sekolahnya. Tuh ada beberapa anak ya kan. Ya lu pada inilah udah pada tahu lah ini siapa siapa. Ini kan anime lama juga ya kan. Ada ini lagi voice overnya coy. Ini game aslinya ini ya, bahasa Jepang. Tuh masih ada Jepangnya dikit lah. Aduh, gue skip skip aja guys. Iya, padahal kan ini ya lagi perkemahan musim musim panas ya. Kenapa tiba-tiba ada salju kata dia. Kata si Sora. Oke, Nico Shiro. Oh, sinyal internet juga hilang ya katanya. Nih bocah polos nih si siapa sih? Gue lupa ya pakai topi nih. Ya kan percis lah cutscene. Like a phone katanya. Nih habis ini nih ada lagu anjir. Waiting for me.
ち俺の名前どうして？太一さん。 Nah ini pokoknya bocah-bocah ini ketemu sama pertama kali ketemu sama partner-partner di Gimon ya. おう、小四郎。よかった。僕一人ぼっちになったかと思って。俺もさ、お前が無事ってことはきっとみんなも大丈夫だよな。うちがついてるやないですか。うわ、小四郎、そいつは？うちもちもん言いましてよろしゅう。ここで気がついてからずっとついてくるんです。何が何だか。ここ？ここって？ここはファイル島ですわ。ファイル島？ Bella Island. 彼らはそう言ってますけど。Let's take a good look at this place. よし、あの木に登れば何か見えるかもな。はい、頑張って。もう少しだからな。あと少し登ればてっぺんだ。よっと。太一さん、何か見えますか？ああ。あ、 Ada tikus あっ anjir. ちに海だぞ。こんな山に見覚えないな。 Can I climb up too? Bisakah gue manjat juga kata dia, kata si Koromon. Apaan tuh kata si Taichi. あれは？ A giant snake battle and it's coming this way. Lu tau lah kalau yang nonton anime ini apa yang diomongin. Wow, ada dia. Takut. なんだいこいつ。あかん、クワガーモンや。えらい凶悪なデジモンや。太一さん、こっちに来ます。 Oh, pada mau lari nih. お前何するんだ。 Gue juga agak lupa-lupa sih ceritanya. Orang udah lama nontonnya juga. Nggak bakal berasa lah. In training. Baby ya, baby Pokemon jatuhnya Koromon apa? In training ya? In training lah ya. Kan level-levelnya kalau nggak salah baby, training, rookie, champion, ultimate, mega. 小四郎、こっちだ。はい。 Somewhere to hide. Oke, kita cari tempat bersembunyi ya, karena masih cupu. こっちや。 It will be fine. もう行ったみたいよ。 Siapa ini? そこにいるのか。ほら、無事だったのか。そっちこそ危なかったね。 Ngoceh baik Sora. Padahal udah habis voice overnya. あとは You're here too. ハイチ、みんなもいたのか。 Si bestinya Taichi. みんな。 Nah, ini si penakut. ジョー、よくわからないけど、みんなどうやら。 Ribet ya kalau ada voice overnya ya, jadi harus ditungguin dulu selesai. Cuman bagus juga sih. Kita ngobrol-ngobrol kan. この子は。待ってよ、男も。こっちだよ。 Apa here Sekiru? Nah ini Sunomon. Gue masih hafal aja. Agak-agak lupa sih. Paling apa yang main karakternya aja yang gue hafal. こいつか。僕、そのもんです。なんで顔が赤くなってるんだ。
Dia pemalu katanya si Sunomon. 性格はバラバラってことか。 Terus ini Sora. Ini siapa ya namanya ya? Ini gua nggak hafal nih namanya juga. なあソラ、こいつ植物みたいだな。Yokomon. 私、ヨコモン。ソラ、ヨコモンって Yokomon a girl? 女の子なのか？そもそも性別ってあるのかしら。そのうち分かってくる Figure のか it な。 out eventually. Joe. Kidojo namanya. 大地、変なやつが追いかけてくる。変なやつじゃない I'm よ。 not a weird thing. I'm Pukamon. なんだこいつ。こいつじゃなくてポカモンだ。 Okay, I'm Pukamon. じゃあ、ずいぶん仲良くなったじゃないか。 Some quality bonding time. ずっと追い回されて、もうヘトヘトだよ。 Harusnya kita save dulu tahu. Ntar aja lah ya save-save-nya. さっきからずっと考え込んでますねや。話したいこといっぱいやのに。夢中になったら止まらない It's か hard to な。 get his attention. Udah dong. 結局お前たちって一体何なんだ？僕たちデジタルモンスター。 Digital Monster, Digimon. デジタルモンスター？そうだよ。 Well, I guess we'll introduce ourselves. I'm Taichi ya, とりあえず自己紹介 Oh, ini memperkenalkan diri 俺、 nih. 八神太一、お台場小学校の5年生だ。同じ5年生の竹野内空よ。同じく5年の石田大和だ。 Yamato Ishida. 6年 Wah, dia kelas 6 ya? Bener, dia yang paling tua guys. Si Joe, Kidojo. 5年の泉小四郎です。Nah, ini dia nih. それから僕、高橋翔、小学校2年生だよ。 Kelas 2 baru, gila. タケルって名前なのか。じゃあ、俺たちともよろしくな。うん、よろしくね。これで全員だっけ？ Oh iya belum coy, siapa yang ini? 4年 Mimi, si Mimi belum ada. これはミミさんの声だ。あっちだ。 Nah, ini tempat save nih. Oh iya, ngerasa di sini guys kalau mau ngisi-ngisi ini. Lari mencet X. Agak lama ya. Oke, save complete. Let's go, kita lari. Nina. Mimi, Daizobu. Tatakae na. Tatakae. Bubble. Serangannya namanya Bubble anjir kalau di Digimon 1. Nggak ada rasanya. Nggak berasa lah. Levelnya training. In training. そうや。うちらはそのために待っとったんや。
Let's go katanya. Pada berubah nih. Ini maksudnya ke copyright apa sih? Ini gue takutnya ke copyright ini, Cok. Copyright animasi, copyright ke gambar ya. Ntar kena strike lagi. Wah, oke bertarung nih kita nih. Kayaknya nih. Pada berubah ya kan, pada kaget. Kok bisa berubah gitu? Mina, gitu kali ya. Three Digimon in the party during battle normal attack. Oke, ada MP-nya di sini. Oke. Udah gue udah tahu juga sih, udah pernah main soalnya. Dia belum pernah tamat. Oke, kita lawan. Oh iya, gue setting dulu bisa gak sih? Strategi ya. Ini gue ini manualin guys. Terus salah. R juga. Ini manualin juga. Jadi kita semua yang ambil alih. Ke skill aja. Baby Flame. Terus ini kita Petit Fire. Gonna die. Oke, naik level. Uh, HP kapsul S. Recover 400 HP, oke. Gonna die. They did it. Wah, ini gue seneng banget suara Agumon coy. Bengal-bengal gitu. Mudah-mudahan gak copyright lah ya. Manggilnya masih Tokomon cok. 思わず手に汗握っちゃったね。だけど一瞬で大きくなれるならなんで最初から使わなかったんだよ。違うよ。あれは僕たちだけじゃ無理なの。Itu kan katanya eh, kita berubah tuh nggak bisa sendirian gitu. Dengan cara kita sendiri nggak bisa. Ibaratnya jadi di anime juga kan anak-anak ini terpilih jatuhnya kan. Buat apa ya? Buat nemenin si inilah, buat jadi partner si Digimon ini biar bisa dia berkembang bisa ini lebih maksimal ya. Ngomong apa gua barusan? Aja. その時それがとても長くてとても短い夏休みの始まりだということ。 Look at the episode, you will return the episode selection. Oke.
Oke, ini kita inilah ke episode selection ya. Setiap apa? Setiap mengapa ya? Menyelesaikan satu alur cerita gitu lah ya. Kita bakal balik ke sini lagi. Ini Explosive Evolution Greymon berikutnya berarti. Tapi di next video. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.